Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici sutra slave Svetog Iliju, u narodu poznatog kao Ilija Gromovnik. Pravoslavni vernici obeležavaju praznik starozavetnog proroka i novozavetnog svetitelja Ilije. Sveti Ilija veoma je poštovan u pravoslavlju kao strog i nepokolebljiv propovednik etičkih vrednosti, prisutan je u Starom i u Novom zavetu kao prorok čije je osobine preuzelo hrišćanstvo, dovodeći ga u vezu sa nastankom nove vere i novim Hristovim dolaskom. Prema predanju Sveti Ilija je bio među prorocima koji su se na Tavoru poklonili Isusu Hristu na dan preobraženja Gospodnjeg, kada se javio svojim učenicima sa poukama nove vere, pa se zato lik Svetog Ilije slika na preobraženskim prazničnim ikonama. Sveti Ilija je prisutan i u viziji Svetog Jovana Bogoslova, u kojoj se njegova uloga vezuje za budućnost hrišćanske crkve i drugi dolazak na zemlju Hrista Spasitelja, novo preobraženje kome se nada i u koji veruje hrišćanski svet. Prema knjizi Otkrovenja Jovanovog drugi dolazak Hristov najavit će Ilija sa starozavetnim prorokom Enohom i njihovim stradanjem treba da počne novo preobraženje čovečanstva. Veruje se da Sveti Ilija nije umro, već da se živ plamenim kočijama vazneo na nebo, pa se ta scena slika na prazničnim i lindanskim ikonama. Poznata je i scena sa Svetim Ilijom u pećini u kojoj se sklonio od oholog cara Ahava, a Gavran mu donosi hranu. Prema predanju Ilija Tesvićanin rođen je u Tesvitu u Izraelju u 9. veku pre Hrista. Bio žrtva progona cara Ahava, koji je pod uticajem svoje žene Jezavelje napustio Mojsijevu veru i slavio tuđe bogove. Upravlja munjama i gromovima. Srpski narod mnoge prirodne pojave pripisuje Svetom Iliji, kojem je prelaskom u hrišćanstvo pripisao i osobine svog starog boga Peruna, koji je upravljao munjama i gromovima. Prema narodnom verovanju i tradiciji Sveti Ilija se vozi u vatrenim kolima koje vuku 4 konja, iz čijih nozdrva izbija plamen, a grmljavina je tutnjava njegovih kola kojima se vozi po nebu i oblacima. Sveti Ilija Gromovnik, kako ga još zovu u narodu, pada u najsušnije i najtoplije doba godine, a običaj je da se na njegov praznik ne radi u polju, da se ne bi navukao gnev svetitelja. Ako vam se sviđa ovaj video, možete pogledati i video koji se trenutno nalazi na ekranu.